Om Swastiastu. Idedani semeton sareng sami sanedahat uang yang titiang. Titiang Nyoman Swije, dosen ring Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Jagi ngelanturang matur sematre nganini nindik kewentenan basa Bali Dwi. Mogi-mogi napi sane atur ningayang titiang malih jebos mewiguna mepikenoh ring kauripan keramo Bali sareng sami. Inggih dedane sane wangi yang titiang sedurung lantur nyiring sareng sami ngaturang rasa pengayu bagia majang ring ide Sang Hyang Widiwasa. Duaning mejanten sang kaning asung kerte warul grahan ide mawinan titiang talar dedane sareng sami kena rahajeng. Mogi-mogi ngelantur paswecan ide mawinan kantos kewekas deg-deg lanuh kerde raharja kena rahajeng keramo Bali Dwi. Idene sane wangian titiang undang wicara utawi sane membuat uningayang titiang ring pertemuan mangkin inggih punika kepatutan mebasa kramo Baline. Kepatutan mebasa kramo Baline. Nah, sapunapi sepatutnya nih kramo Baline rikalaning eling utawi ngemargiang tade kramo mebaos. Sanemana titiang sapuniki. Riantuk inik basa punika kebaos pinako angsengan bagaikan nafas nenten wenten jatmane nenten preside yening nenten pacang mebebaosan ring rahina-rahina sane kemargian ketitenin. Nah, raris metu pitaken panyoman tiang lah pianak jenik basa napi patut ajain tiang. Nah, wenten kulawarga Bali sane wawu mas rarennya nih anak alitnya nih sampun keajain mo basa Indonesia. Sangkaning gengsi menawi keangken basa Baline kuno, keangkenin basa Baline katrok, basa Bali nenten pacang persida kangen ngeruruh jinah ngerereh arto berano mawinan ten kayun mau basa Bali. Sapunapi yening kadia sapunika yening sami kramo Baline ningalin basa Bali Dwi sapa sire jagi ngerajegan sire sane jagi ngangen basa Bali Dwi. Wenten malih duaning reramannya nih menawi dados gaib mekaryo ring hotel akeh ngemulihang jinah duke kantun becik pariwisata Dwi dangan ngererah jinah melarapan basa asing. Rares ring kulawarga saking mas saking mijil anak yalit rarennya nih keajain mau bahasa Inggris. Sapunapi raris indik bahasa Indonesia, indik bahasa daerah. Yening kemana hantu titiang tamat? Sangkaning boya je sangkaning titiang guru bahasa Bali, dosen bahasa Bali nenten. Wandah yening wacen kepatutan mau bahasa kramo Bali nih. Kepertama sane patut kepelajahin inggih punika basa ibu. Basa ibu basa sane mas kepertama kepireng kepertama oleh anak yalit saking lamben ibunya nih. Bahasa yang pertama didengar oleh seorang anak dari mulut ibunya adalah bahasa ibu. Dari kramo Baline bahasa ibune napi bahasa Bali.
Bahasa nasionalnya nih wabu bahasa Indonesia. Bahasa asing durusan manut wigunanya nih durus mau bahasa Inggris, mau bahasa Jepang, bahasa Korea, Mandarin durusan. Artosipun sapunapi. Melarapan penjelasan pasal 36 3-6 bab 15 Undang-Undang Dasar Siu 1945 sampun tatas pisan kebawasan mungguing bahasa daerah sanewenten ring sejebag Indonesia ke upopire ke piara antuk panegara dui. Fungsi bahasa daerah, kedudukan bahasa daerah sampun tatas pisan. Bahasa daerah kangen nyokong bahasa nasional. Budaya daerah kangen nyokong pelestarian kewerdian budaya nasional. Punike sane mawinan bahasa-bahasa daerah besar ring sajeroning Indonesia, bahasa Jawi, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Sasak. Sampun kejantenan pinake bahasa sane kantun ageng, kantun keanggen ring pekraman mawinan ngeranjing pinake bidang studi utawi mata pelajaran muatan lokal manut genahnya nih. Ring Bali dan muatan lokal bahasa Bali. Yen mangkin upami saking wawu mas anak alit ajin bahasa Indonesia, saking wawu mijil anak alit ajain mau bahasa Inggris kewanten, ical bekal alit-alite, nenten midap mau bahasa Bali, nenten medui bahasa ibunya nih bahasa asing langsung. Bahasa ibunya nih langsung bahasa nasional. Sumendio manah titiang saya waktu kesuwen-suwen pacang sayan rerat bahasa Bali dui. Ando punika idadani. Titiang ngiring idadani sareng sami eling ring jati anggo dui. Ngiring sampunang pisan lali ring tetamian lelincir dui. Sampunang pisan ningalin ngedokin bahasa Bali. Yening sampun ring kula warga alit-aliti saking alit sampun melacah ke ajak membahasa Bali benjangan ngeranjing raris ring sekolah dasar ketemu raris sareng bukun di tiangnya buku Mustika Sari ring SD Wacikar Sari ring SMP Widya Sari ring tingkat SMA SMK dangan dadosnya alit-aliti nyarengin ngemiletin pepelajaran bahasa Bali dangan daler para reraman nyane lelingsir nyane ring jeroan suang-suang jagi nyarengin melajah mau bahasa Bali benjangan risampune wusan dados kramo sekodruno sampun nyaluk utawi ngemargiang keuripan greh hasta asramo dados kramo Banjaradat dados kramo desa adat wenten peparuman napi malih ke judi raris dados kelian adat waged raris alit-alit duwe membahasa Bali seneng reramannya nih seneng kramo Baline sami riantuk bahasa Baline rajeg kukuh bakuh kantos kewekas artosipun ngiring sampunang lali kepatutan membahasa antuk kramo Baline keping sikiring kula warga sedurung ngalit-aliti ngeranjing ke grup playgroup utawi ke taman kanak-kanak ke SD mangde kerini nantuk mau bahasa ibu rin mangde alit-aliti sayan akeh huning koso bahasa kuruno bahasa Bali pina kebekal rikalaning jagi melajain ilmu bahasa aksara dan sastra Bali pinunas tijang Bali habisan elingan pemekas majang ring ibu-ibu PKK sanewawu medue anak alit pinunas tijang ngiring ring jeroan sewang-sewang mau bahasa Bali rin duaning mau bahasa Indonesia nenten perlu
saking wawu emas wawu mijil. Mau bahasa Indonesia otomatis jadi waget jadi wikan duaning siaran radio, siaran televisi, ring sekolah, ngeranjing ring TK, PAUD, sampun gurune mau bahasa Indonesia. Dadosipun ya diastun nenten saking mas wawu mijil melajah bahasa Indonesia tetep alit-aliti jadi waget mau bahasa Indonesia. Becik aja mau bahasa mangga imah benyang pungkur alit-aliti dangan haris makteraga dados ngeranjing ke sekodruna pina ke kramo sekodruna wenten peparuman midap rari sering kewentenan bahasa Bali duaning manut ketatwaning mobos Bali yening sampun mabusano adat kadi titiang mangkin Warianto Rahina Warespati dibi tilem purnama mabusano adat patut mau bahasa Bali yening meduwi kewagedan mau bahasa Bali dangan haris seneng kebenyang pungkur wenten karya adat karya agama pewiwahan metatah luwiripun maka sami punika keenterang mau bahasa Bali malihasiki dadane Rianto sampun mangkin emas peraturan gubernur Bali nomor 18 kalih tali Pelekutus ini pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali. Puniki manut ring visi pembangunan jagat Bali nangun satkertih loko Bali. Kesangre raris anduk perda Bali nomor siki kalih tali Pelekutus ini bahasa, aksara dan sastra sampun nyambung sami tetujuannya nenapi nenten tios wantah ngurdian melestarikan memiara mupopira aksara bahasa miwah sastra Bali pina kewarisan leluhur kramo Bali ini nenten iraga pacang mobelepati nindehin budaya Bali ne sapo sira malih sapo sira sane jagi ke andelan wantah iraga ikramo Bali sareng sami bangga medados kramo Bali mau bahasa Bali mau gending Bali surat-surat undangan napi luwir mangkin kantun benyang tanggal kudus titiang boleh undangan ke Kintamani boleh undangan ke Sobangan surat undangannya lewat WA kantun ngagen bahasa Indonesia sampun mendaging pewiwahan wenten malih nikah hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 kok nikah wenten ki kramo Baline nikah hampura sampun pewiwakan yen nunda sepengerau hidedane sareng sami ring rahina sukre tanggal kutus Oktober wase kalih tali selikur mengenah ring napi bahasa Bali anggen manut daging pergub nomor 18 kalih tali Pelekutus seluwir upacara agama Hindu upacara adat Bali rikalaning mabusana adat undangan-undangan ngenindik upacara punika sepatutnya nih sampun nganggen bahasa Bali mangda sayan-sayan seneng kramo Bali ning ngewacen seneng sayan seneng kramo Bali ning nguwikanin kuso-kuso basa kuruna-kuruna sane wenten sajerning surat mau bahasa Bali nika pinaka dasar mangda sayan-sayan waget mau bahasa Bali Taris yening sampun ring forum resmi upami guru ngajin ring kelas ngajain materi tiosan ring bahasa Bali durusan mau bahasa Indonesia yen sampun rapat ring kantoran ring instansi situasi nasional situasi kedinasan ranah dinas durusan mau bahasa Indonesia yen parum raris ring banyak ring sekodruno ring sekosubak patut
ring kulawarga nyangro wonten pengabenan, wonten metatah metelu bulanan ngundang kulawarga mereraosan rika patut nganggen basa Bali. Yen melet dados gaib durusang belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, Korea, napi luwir Jerman durusang. Idulane sareng sami. Sapunika yening titenin pisan, sapunapi sepatutnya ne ikrama Bali, eri kalaning mo bebaosan. Patut nguna dika manut linggih mangut genah. Ring saposira mebos, ri tepengan acara dinas napi resmi, ring forum internasional, nasional napi adat. Patut tradisi raga milihin. Saninjen patut ambil. Nah, antuk sapunika idedani manahan titiang selami raga urip ring jagat Bali basa Baline nenten pacang padem. Antuk punika basa Baline ring pekraman tetep jagi manggen. Antuk punika ngiring sareng sami reme basa Bali duwe, upopira basa Bali duwe, saking wawung mas mijil anake alit mangdo melajah mo basa Bali riin. Melajah megendeng-gandeng Bali, metemang Bali, durusang duaning ring temang-temang Bali taur wenten tuntunan karakter. Sapunapi karakter saking duhu manah guru, ado ngaden awak bisa dab-dabang dewa dab-dabang, wenten lagu bungan sandat napi suksemanipun. Inggih hidedane kadia sapunika titiang preside utawi purun matur puunu majang ring dedane sareng-sareng. Mogi-mogi sang kaning paswecani desang yang widiwase napi luwir sane atur ningayang titiang diwawu wenten pikenohipun majang ring iraga ikrama Bali sareng-sareng. Sakewanten dedani nenten wenten taru luputing angin mejanten sampun. Napi luwir sane aturang titiang diwa menawi te wenten sane nenten manut ring arse titiang banget ngelungsur agung pengampure. Inggih matur suksema puputang titiang untuk paramo santi. Om santi santi santi. Om